Pepeljuga. Nekada davno, u dalekom kraljevstvu, živjela je dobra i blaga djevojčica po imenu Pepeljuga. Nakon što joj je umrla majka, njezin se otac ponovo oženio. No nova supruga bila je hladna i ohola. Dovela je sa sobom 2 kćeri koje su bile sebične i zavidne. Njih 3 ubrzo su počele zapovijedati po kući, a Pepeljuga je postala njihova sluškinja. Morala je od ranog jutra do kasne večeri prati, kuhati i čistiti. I spavati kraj ognjišta gdje je bila pokrivena pepelom. Unatoč svemu, Pepeljuga je ostala blaga i dobra. Često bi sanjarila gledajući zvijezde i tiho maštala o boljem životu. Jednog dana iz kraljevstva je stigla velika vijest. Kralj priređuje svečani bal. Princ je odrastao i traži djevojku koju će oženiti. Sve djevojke iz kraljevstva bile su pozvane, i plemkinje i obične djevojke. Polusestre su bile oduševljene. Dane su provodile birajući haljine i ukrase, dok su Pepeljugu tjerale da im pomaže. Iako je i sama sanjala o odlasku na bal, znale su reći: "Ti, na bal? Pa pogledaj se." Te večeri, kad su svi otišli na bal, Pepeljuga je sjela kraj ognjišta i tiho zaplakala. Tada se pred njom pojavila svjetlost. U toj tišini i sjaja se stvori vila. Imala je nježan osmijeh i miran glas. "Ne tuguj, draga Pepeljugo, i ti ćeš ići na bal." Vila je podomahnula svojim čarobnim štapićem. Bundava spoda pretvorila se odjednom u prekrasnu zlatnu kočiju. Miševi iz kutka kuće odjednom su postali elegantni konji, a stari paučinasti šešir postao je šešir za kočijaša. Zatim je Vila pogledala Pepeljugu i haljina joj odjednom zasjala. Umjesto poderanih krpica nosila je svilenu haljinu u boji mjesečine, a na nogama su joj bile staklene cipelice koje su svjetlucale poput zvijezda. "Ali sjeti se, draga moja," rekla je Vila, "čarolija traje samo do ponoći. Čim sat otkuca 12, sve će nestati." Pepeljuga je zahvalila Vili, ušla u kočiju i otišla na dvor. Kad je Pepeljuga ušla u dvoranu, svi su zastali. Bila je čudesna. Princ ju je odmah ugledao i prišao joj. Cijelu večer plesali su zajedno. Nitko nije znao tko je ona, ali svi su znali da je posebna. Vrijeme je proletjelo, a kad je ponoć stigla, oglasio se sat. "Moram ići," rekla je Pepeljuga i potrčala niz stepenice. U toj žurbi izgubila je jednu staklenu cipelicu, ali nije se smjela vratiti po nju. Sljedećeg jutra cijelo je kraljevstvo brujalo o tajanstvenoj djevojci. Princ je uzeo staklenu cipelicu i rekao: "Oženit ću onu kojoj je ova cipela savršeno pristaje." Princ je prošao cijelo kraljevstvo, išao je od kuće do kuće, ali nije mogao naći djevojku kojoj je cipelica pristajala. Na kraju je došao do Pepeljugine kuće. Polusestre su je gurale, pokušale navući cipelu, ali bez uspjeha. A kad je Pepeljuga zamolila da i ona pokuša, nasmijale su joj se. Ali njoj je cipela pristajala savršeno. Princ ju je prepoznao, a u tom trenutku pojavila se Vila, mahnula je štapićem i Pepeljuga je ponovno zasjala u onoj prekrasnoj haljini. Princ ju je nježno uzeo za ruku. Ubrzo su se vjenčali i živjeli sretno u ljubavi i miru. A Pepeljuga više nikad nije bila ni sama, ni tužna.